hai manaze ting choma I zai hai manaze kulum dlei namai ke peke ze kreuze chom ting kum kum chana zeng kai zem nge gi mai ting chogu zeme mang ka I ahwin komne zeme kogna hai manahang rang lia ge ra dlei zenamai ting chogu zeme mang ka ze network gab zegne klei bidi dlei namai ting chogu zeme mang ka durelang beteuze teti beting kum chana ze kreuze skui kum chana zeng kai kai ken ninge corona virus rarit ki ka sang za ren ka sang ze bam ka ke covid ku chai be ze sein cham ti de le ze ka chu de le ze churmuk che ting kum chana zeng kai gne ting kum chana zeng kai ke ze ting kum chana zeng kai kum ge ze zemna chai kan cham de le ze che ze ting kum chana zeng kai ket kum ge ting kum chana zeng kai gne zemna me lak kai sone du me panui kring bze chai kang kele inze ka chu de government mane chuna ge ai blam ge ting kum matai chang du zai ne report che miswanga ze lupet ge ka kadai de inze sali Jaram kadai ge turam ki ze samram ki dilang be Supreme Court ku justice te ze bam pe gawai ka che be pe ne pa retirement te chi bchang ge political ske join te ro begine in tri te ro begine pa ne tem so ton di dle ze ka chu dle ze chirmak che pa ne gawai ka che be pe ne sa ze jaram kadai me ka hare be chui ke ze Supreme Court ga ze te dolap ze ge ne pa ai gom be politics ke ze ka zaw ra hange lu nei mak le ze sale Chuna ge Indiaram kadai ge IPL ta ta chaba meze Indiaram kadai me nai Pakistan kadai ma ka ke kleuze ka bok chaba mi bisegne dharma sala ge IPL ta ta chaba meze tem so to ndi tli zai chuna ge aibe IPL se ke peiki zi kreuze srokne ta chudai do tuile ze cheuze aibelam ge BCCI me chuna ge kada ta chalam ile ze sale Pakistan kadai go Prime Minister te zaba me pe sahabat ka chebe pe ne sa ze America kadai me je chunung che Saudi Arab je China kadai me du se pe sui be sam ze pe changai de le ze ka ju de le je chunung che Pakistan kadai go Prime Minister te zaba me pe sahabat Sharif ka chebe pe ne sa ze India ram kadai me ne Pakistan kadai me pe ge attack che te rai be ko le je che ze Pakistan kadai me pe ge attack te rai be se ne punoi ru ne punoi chu ze safe pe ra ba hangane Pakistan kadai ma na India ram kadai me pe ge kaprui ka kadai कोली ज़िक्का जुतली ज़े चिरमक से पाकिस्तान कदे को प्राइम मिनिस्टर ने स्पेशली अमेरिका कदे को प्रेसिडेंट बनाया चाइना कदे को प्रेसिडेंट तुझे पसुई बसम से पेचांगाई दली ज़िक्का जुतली Anui hai mana chilo gulei tati beting kum chana ze kreuze skui kum kana ke tarik kreuze skui mai ge Pakistan kadai mana India ram kadai Jammu and Kashmir Pulwama ge attack te bichilo gulei ze chike India ram kadai me mina hang hadai je sna regum me panui kring bzenga gai didli ze chpo ting du Pakistan kadai me panui ne chibze attack te be maglei je sa jabam da kan leis tu chuna ke Pakistan kadai me ne chige Pulwama ge du attack te bize panui ne du chige je ro jabam de lei ka chibze kadai rego media sokze rang chi chek cha rangai ka kadai de lei ze ka chidli Russia kadai gu president ne Ukraine kadai me du ze offer pe gai je chuna ge ke je sam podu ze ke sebe te wang rahang ge offer je pe gai dele ze sali ze chirun mak che chuna ge Russia kadai me manai Ukraine kadai ma ka ke hrein di ze hrei ze bam ze ke ke dragum bahang ge ceasefire je du te do dile ze che ze chirun mak che ke jam podu ze te si ze du izu do dile ze sali Jaram kadai me manaya Pakistan kadai me ka ke kleze ka bokai lu bchang chuna ge Rajasthan Punjab zai chirmuk che Jammu and Kashmir Pakistan kadai gu border jete to je bam zai chirmuk che ran ka sang bam Pakistan kadai me attack teum ki ka sang bam ram ge chuna ge ka kleu zai chirmuk che kleu kan zubra man ma du nga de le zeka ju de le zai chirmuk che ai ze kleu kan zubro namak che dukan ram je du gin chat me hi chang de zaina la ta di je bam da chibra me je du lapana ne chuna ne la dai de ze sali ze chirmung che India ram kade mena sa se Pakistan kade gu DGMO du se poto gu le ze cheu ze chirmung che chige ke ze DGMO me roze kampo big ze magda be country mane ka zawra hange ngoma ku le ze chirmung che ka zawra hange lun ma ku le ze India ram kade gu DGMO mane rang chi chak charangai de le ze ka chu de le
CUET UG gu admit ka che chuna ge petali je che je churmang che NTM ne aize ka pekyu ji kreuze ka chumgane kreuze srok maire ka changbe hall ticket che lupet je bam dele je ka ju dele je aize exam je zun kyria ka changbe exam je te changule je sali je churmang che chocho gu me CUET UG gu exam je kaira be ko me mlei na chuna ge amigu admit card peti bize gane official portal gane ngmei admit card je download te do di dele ka chebe hai mana je chitau gai dele चुना इंडिया रम कदे में मनाई पाकिस्तान कदे में का क्या अमेरिका कदे को प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने सीजफायर ते गई दिबिसेगने इंडिया रम कदे के मिना के में पनीलुंगवांग चांगमा जे चिरमुक जे पॉलिटिकल पार्टी में रमदु पनीलुंगवांग चांगमा पे पार्टी रमदु मिसवंग जे बमदली जे चिबका क्या चुना के गवर्नमेंट ते जे बम पार्टी दु से कांग्रेस पार्टी में संसद सीजन जे कुरा हंगदु रंगा इतले जे जे चिरमुक जे कांग्रेस पार्टी में क्वेश्चन ते जे चुना के गवर्नमेंट ते जे बम दु से क्वेश्चन में जे काने दली जिका जुदली जे कांग्रेस में आइजे काने बजे इंडिया रम कदे के मलुंगवांग चांगमक जे बमे जे चरमक जे पनि जुदु पनि लुंगवांग चांगमक जे चरमक जे सीजफायर ते बिग जे इंडिया रम कदे को प्राइम मिनिस्टर ने दु सीजफायर जे अनाउंस ते मक जे पाकिस्तान कदे को प्राइम मिनिस्टर ने दु सीजफायर जे अनाउंस ते मक बिसे गने मिना के में मलुंगवांग जे चांगमक कानते दली कांग्रेस पार्टी में क्वेश्चन में काने बिग जे रायलांग बिगे इंडिया रम कदे में कौताते बिने पाकिस्तान कदे में मनाया कलेजे बम का के सीजफायर से लुन में का बिजे क्वेश्चन राइलांग बते जे काने दिल्ली जे पकना बिके अमेरिका में अंको गु प्रॉमिस ते लु जे आइजे सीजफायर जे अमेरिका कदे गु प्रेसिडेंट ने अनाउंस ते मी बिजे पकना पे काने दिल्ली जे पक चुम्बिके डिप्लोमेसी गु रोल क्या चला लामुले सिदु अमेरिका कदे गु प्रेसिडेंट ने वाशिंगटन के बमलु जे अलिया इंडिया रम कदे में ना पाकिस्तान कदे में का के कलेजे का कबोक पकु पाने सीजफायर अनाउंस ते बिजे मलुंगवांग चांगमक तले जे आइजे क्वेश्चन जे नेउरा हंगे बम ति तले जे पामदाय बिके इंडिया रम कदे गु लैंड आर्मी में दु आइबलम गे निंग तिंग रहंगे सैचरमक जे तिंग मी रहंगे रंगाई तले जे सली जे आइजे क्वेश्चन मदाय जे पामिंगे बिके पाकिस्तान कदे में ना इंडिया रम कदे में का के सीजफायर ते रंगे एलान चाइ अनाउंस ते गइन दिबे चांगे दु को ताते बिना पाकिस्तान कदे में जे अटैक जे ते कदाई में जे आइबलम गे इंडिया रम कदे में ना पाकिस्तान कदे में का के सीजफायर ते गइन दिबे मी नमते बिजे ते कांगा बिसे गने आइबलम गे दु कांग्रेस पार्टी में पनै लुंगवांग चांगमक पे आइबे क्वेश्चन में जे चुना के गवर्नमेंट ते जे बम तु से कने दिले जे जे चरमक जे कांग्रेस पार्टी में संसद सत्र जे दु कुरा हंगे क्यम गई दिले जे सली नमाई के पैकी जिक्र जिक चम तिंगम कुम चना जंग काय जमिंग गिमाई तिंग चुगु जिमे मांग कान आइगने लोय के रादले निंगनुई हाय मनाने नाइन साने पिगाई जिंग किंगाई बम बिसिगने तोंदी दले जे निंगनुई हाय मना सपोर्ट ते मी के रांगे दु केम गई दले पिगाई जिंग किंगाई निमले जे तोंदी दले हाय मना जे क्लम दले